ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯍꯨꯝꯐꯨꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯞꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯥꯡꯒꯨꯖꯝ ꯔꯥꯖꯨꯒ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯂꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ World Health Organization की मतुंगिना चाइनागी वन सिटी दगी मथंग सतोरक्तना लेबाक अयाम्बसे कोई संदोरे लोइना कोई इंडिया दसु योक्सले मसी केरला अदि दिल्ली तेलंगाना जयपुर स्माइ तौदना मथंग सुम योक्थोक्तना कोई की इंडिया दसु तरुक तरीम सी कोई पॉजिटिव ओइसले अदना एखोई की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर से कोई हफ्ता खुदिंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तौदना करी पाकेट कदगे करी तौगदगे हाबसे कोई याम कन होनजरी अदुगा लास्टली तांग कुतरेतसु नॉर्थ ईस्टर्न की ओइना प्रिपेयरनेस कमाई तौरिगे हमना इंडिया गवर्नमेंट की हेल्थ एंड फैमिली अफेयर की सेक्रेटरी लेवल दा या कोई अगरतला दसु मणिपुर की टीम का प्रिपरेशन तौरी कमाई तौसिगे हाबगी मतंग दा या कोइना खनब लेखरे समाई तौदना या कोई गिसु आईडीएसपी की सेक्शन अंडर दी हेल्थ एंड फैमिली अफेयर डिपार्टमेंट combined with the National Rural Health Mission masi akhoi Manipur si team sing mayam si pundana akhoi yam kana masi bu ngakthona na ba measures kya mu akhoi lakot sari khudam moina harbada mission dagi koi paisa kaidar aga masks N95 triple layer masks adi personal protective equipment koi mayam am lesale sida natana India government ki su ahen khara thabir oina थागरे अदु कोई हिदैदा योरकदबदा मंगाइरे होजी पाउदे कोई स्टोर द लेजरी बसी कोई N95 सी 1000 अमुलरी अदि ट्रिपल लायर सी 5000 अमुलरी सुमाइ तौदना कोई येंथोकरब मतुंगदनी येंथोइ जी कोइना कदाई येंथोके हाबदा कोइगी स्क्रीनिंग तौरिबा जगह सिंग हाबदी एयरपोर्ट ता अदिगी मोरेदा जेरीबामदा माउदा कामजोंग मोरेगा फाउदोनबम साइदा मायबनगा फाउदोनबम जे हिदैसिदा बेहांगदा समाइ तौना कोइगी पोरस ओइबा कोइ आउटसाइड का तगी चंगप याबा जगह जिंजे हिदेदा ख्वाइदगी मरुएबदी अखोइना सेक्शन थौरांग लौजरिसि कोइ मोरेगा एयरपोर्ट्स का मसेदे कोइ एक्स्ट्रा टीम हापसनदना कोइ मोरेदा एक्स्ट्रा टीम हापसनदना लेजरे मसेदा डीसी की नसु कोइ सपोर्ट तौबिरे अदगी लम अदाइदले कोइ असम राइफल्स आर्मी ग्रुप नसु कोइ सपोर्ट तौबिरे समाइ तौदना एयरपोर्ट तसु कोई मेडिकल टीम अहेन मेडिकल ऑफिसर अनि थाजनदना स्टाफ नर्स अनि थाजनदना हेने कोई सेक्शन थौरांग सी याम कन लौरी अदुना सुमाइ तौना कोई मणिपुर दसु एनी टाइम हेता यूरोप याबगी फिबम द लई सुमाइ होरिगी तौरिबा स्टेटस सी मोंग सिनदी अदुना यखोइना यामना सेक्शन थौरांग से यखोइ लौदबा यादबा अदुगा सेक्शन थौरांग लौबसी डिस्ट्रिक्ट सिदा यखोइगी आईडीएसपी की टीम इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस ऑफिसर अममम लई मोइसिंगसी की मखादे यखोइ मेडिकल टीम मयाम फॉर्म तौदना मसी यखोइ याम कन्न होनजरी अदुगा कोइ होजोसी दजो कोइ सर्वेलेंस तौदना मयाम अमा चहुंगी मथक कोइ सर्वेलेंस तौदना यखोइ लेरी मसेदे कोइना कोरोना वायरस लाकदोरेना कोइ प्रजासिना कोइ याम किनिंगा लेते मसीगी ख्वाइदगी मरु ओइबा मना कोइना तौगदबसी मयाम से पब्लिक अदि ऑल डिपार्टमेंट्स अदि पुलिस डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाटर एंड सैनिटेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कोई मैम से कोऑर्डिनेशन संगी प्लस द पब्लिक मजे लोइनी ज्ञान तामिनाबा दरकार होइबा कीबगी करीमता दरकार लेते मसीदी इचम चंबा लोक थुंगबनी मसीगी साइन सिम्टोम से लोक थुंगबा खनाउ नाबा लाइहौ तौबा अदे हक्चांग पुटेक टेकपा खोइगी फ्लू लाइक सिम्टोम ने सिदैदा अहेनबा मना यखोइगी सोर होमबसे वारकपा खोइगी लोनददी डिस्पनिया है खोइ डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन से मसी यावरगदी यखोइ ऑलमोस्ट मसी चुम्मे हाइना लौनै अदुबो अदुगी केस मक्ति अखोइ होजि मणिपुर दि थेंगनदरी अनि इचम चम अखोइना मेजर्स लौगदबसि करिनोदा पाबिंग लौबिगदबसे खुदसि याम तोइना हांबिबा अखोइ सापोनगा इसिंगा खोइ अचेन इसिंग सिदा खोइ टेप वाटर से तौर खुदसि फजना हांबिबा अदा करिमो टेप वाटर लेत्रगसु कनागुमम इसिंग हाइदालगा फजना खुदसि हांबिबा मसि 20 सेकेंड्स संगना हांगदबनी अदो करिगंबा सापोन इसिंग से लेत्रगदि हैंड सेंसिटाइजर अमना खोजि खुदसि अल्कोहल बेस याव है अल्कोहल जिसु यखोइगी 70% याव ओइगदबनी अदुना मसि खुदसि फजना हामतोक पिरगा कंगहलगदि मैसे अदुम लाइन सिबंगम पोसमनी मसेदा कनागुम मियमना लोक लाहौ लागदि मसी आइसोलेट तौदन लेबिबा अंगांग ओरगना स्कूल काहन बिदबा कनागुम्बा कैनो ओरगना ऑफिस तगी खरा आइसोलेटेड ओइना लेबिबा अदुगा मार्क्स अमा हापसन बिबा अदुगा करिम लोक खुरब तारगसु माना मार्क्स यावरगा यावद्रगदि कोइ लुमान अमा पाइरगा
masi lok si ada khujan biba masi yakoi gi droplet inspection ne koi gi lok khubada gi tholai banga sa gi ising marik sida koi lok te yaw ba marik sida da mahik te yaw pai thorok ne masi pai se 2 meters mu pai banga me ba 2 meters ki makha da di koi ji mu tar ga lebak tar ga floor sida mu le ba sumai tawdana floor da kari da chauki da table da masi ta gi bi yai tar ga yakoi na mu thenguraga any surfaces hai koi any paibam sida thenguraga di madu koi na khud pai thenguraga koi da mai de mit da naton da amuk thengum matam da masi changi ba yai mit da aduna koi ji repeated hair washing tawraga di madu ko gani ada prevention natana koi upai sule lete kari mun naraga su koi mai symptomatic treatment naina dehydration fan ba sor homba warga ventilator thajan ba adagi analgesic pi ba hakchang ti egana sumai tawdana magi hydration tawbase si kharaga dani body maintenance tawbase ade madi yam thuna soksan gan ba lok thunga ga lehau torga sorom warga jar hakchang sonjar ga multi organ failure in hakchang part organ kidney liver je ta fail oiga posamni aduna koine section tharang lobase masi yam darkar oiba aduna yakoina hygiene and sanitation se yum da borsu school da borsu office da borsu sanitation ji yam phan baluna lana lebiba aduga koine lok khuragana ngasagi karimba luman kari karimta yaudagadi marks yaudagadi akoina khuna babu kumjambi ba dumi kuna khalaga dum torga hakti khanba dum adumai tawbi bo yaiba tangai phadragadi an mase khoi karimta kininga lete aduga yakhoi gi mapandagi pusalakpa pot sei khoina mayamna hainaiba yakhoi second hand adagi food product mayam sida mayam sina kinari base mase kaisu kininga lete hoji bogi onadi world health organization na kaisu kininga lete ana uli mi se masa phana lei pataba mase phajana tumba tai phajana chaba thaba tai masa du luna lan lei batai adagi masi nisha sasandana ade churup thakchandana yu thakchandana tawdana ngawdana leragadi churup thakchan basi yam phate ba koi samna hairabada khoi gi mioi bagi shona pithore ba anaba ngakthok chanana ba immune system se masi kalhan gi haitaragadi chamchamna pung nipan tumba machiyo ba chinjak chaba sigumba sini doctor na panbiri se vitamin chaba calcium yawa vitamin c yawa chaba masi khaita haksang gi fit one thabiba maram di khoi immunity je kandragadi mari ngakthok su ngamroi kudam moina harabada masi anaba sina narip se khwaidagi ahloiba asonba thiraga naba adi laina chronic laina leba asthma leba chronic obstructive pulmonary diseases leba liver naba kidney leba heart naba blood pressure leba moisina ayam thoi adu angang machada koi immunity watpa immunity phajan leitriba angang ching da chu adi mirom bigumba masida ju hen thokal leba Directorate of Health Services Manipur da Additional Director Public Health oina lebiriba Dr. Laisangthem RK ga mathangda muk unajari hairiba anaba sigi matang da ikon beda leiriba pibam duga Manipur da packet piriba department ki maiki degi kitang aikoi gi hogdok pibo oina nang takpigani doctor na China si jar rahaigal amaga hujikti yam handharagre last 24 hour da 200 ki manakta lakre whereas aduga yamna laibak thiba mana prithvi gi atopa mafam te jara sandore sinagi oina di lakshan baji almost ngambadong na tawre haijari ba ko aduga say South Korea gumba Iran adudagi Italy sidadi angakpa phangna mu hengalai ba aduna amada faragasu amada hengalai na masi control tawre habidi yadri adagi athopa lebak sum lanjalakbachena India su lanjal oi haiblaite huji maksu koi ahan bada koi ahum khaktang positive oirame haibidi hujiti tarmathoi positive oira latest tare nati tare tagi henga khrai hujikse ahum mamana Kerala gi du phagre masa huji fit oira loina discharge tawre adugi matung sita Telangana da amaga Delhi da amaga oira Delhi da workplace gi Delhi sigi contact ni mana oira isina aduna UP gi Agra sida taru amaga oira aduna punna taraga mathoi sore adagi kenoda Rajasthan da amala isti madi tourist ni aduna ekhoi gi nena log da basu yaba mase adumai tawi adu moji hospitalize tawrak lai huji bogudi moi health condition se yamna phatta ba haibududi oide adumapu moisina sandoraga oibe yaba keno mayam leiba aduna huji India government su ekhoi gi step si nong gi sum change tawi aduna huji si magi state sina kamai tawdana section na leigadagi haibigi matangda poktag yam pira ngarang su pi hana su ekhoi gi country manga sidagi koi e visa ga lokthoga moisi satpa khotpa e visa loina thingre adagi atopa country tara amadagi lakpasi su koi ni screen tawraga thamba hadana
In case Manipur karigumba hairiba sigi positive case thengnarakpa thogadi madugi layengi matangda lejariba facility kharasina ekoigi sina dum yagani na kanbibra ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯅꯥꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯁꯔꯚꯤꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯤꯁ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯟꯇꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯎ ꯁꯠ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯁꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ matang unajarakpa sigi saruka moina health services manipur da state epidemiologist oina lebiriba dr bharati maitramga mathangda unajari lok lai hok toba khudingmak si coronavirus ki damakta chekshinba adugumna kon chekshinba mathau tabram ta takpiyo doctor coronavirus ki section basi maina any lok lai hau torok pase section gadra hai base hoi section bi gadabani kai gino habada coronavirus sandu ibase ngasai gi akoi lok lai hau sina khwaidagi hen important oiba symptoms ni aduna ngasai gi atopa isam chamba akoi general influenza hai tare kol isam chamba lok lai hau si tawriba koi gi fever runny nose adai naton phunba khotpa lok khuba siga chap manana coronavirus ta sulai differentiate tawrise kaino ha kanda ngasai ko travel history ama yaurakpa haibadi China natraga affected countries ta chatluraba matamdada akoina coronavirus ki magi test se tawrakanda PCR da tawrakanda khangbani isam chamni yeng matamdadi symptoms se manabani na lok lai hauda koina lokhatpa chection thawrang do chamana na lok bigadabani haijani karigumba marks sama upsulagadi maiksi mapandagi isada changakpa ngamoi haibagi mawongda marksi kaktangda depend tawbagi wafum makak mayamna follow tawbadongna tawi aduna coronavirus si changaktanabagi damakta marksi ke yamna maru oige to marksi gi role sina karino da chu kitang takpiyo huzik coronavirus se akoina sor honbada longnaba laina ne na mayamna khanlabani na sor do honba matamda marks amana akoi gi marakta barrier legragadi changa aroi habagi wakhan ama lai ada marks su makhal mayam am lai akoina mayam generally upnaba moregi marks mayam am slai riko sigumba sisu adum upnei ado akoin upun changdana ba khotana ba de N95 habam slai ade triple layer marks habam slai ada marks sing sigida akoina N95 kumba sidi hospital gi settings hai tare healthcare workers sigumba na season aduga triple layer marks kumba sina kaigumba isa se symptoms lairaba adagidi akoi se corona na naram tare haibagi suspect tawraba doctor amanaga identify tawraba aduguma matamda marks se sizinagada baneba ada mayamna generally akoina tawrisina marks sina basina tasengna hairagadi it gives a false sense of security haibadi isa je marks upki taragadi pharane khale aduga marks na nataba kaigumba mi ama anaba maga aiga thengna taragadi anaba mi duna marks uptragadi aina upagadi engonda kaisu kana roi kaigino da mana lok khudorak pada yaurak kadoriba mahituna aigi piron khut sa kai kai da natraga mana pairamba potu da aina paisaluragadi aina kaigumba khutse hamdoktraba natraga na kaigumba mana lok khurokpa matamda engonda chongjangi ba taragadi aina horen marks lokthok matamda aigi khutuna amuk pairuragadi aduda dum changi ba yabagi chance ama lei aduna akoina marks tang natana aina hygienic badi personal hygiene haitare haibadi lunan basima yamna darkar roire hand hygiene khut sa hamba toina pot ama paidringai da su hambi ba andagidi pot ama pairo matungda su hambi ba